wajua tunajua na Kenya, when you have attention you can make money. Sasa swali yangu ni in terms of learning, cause hata I think alikuwa anasema sijui kwa Twitter yake, anasema kwa X, anasema madem bora kama una pake dem atakutoka. So hiyo ni kitu pia I think amelan, but at the end of the day like na feel ako hapo tu for the pleasure of it, for the clout madem wanaleta. But at the end of the day mimi na feel like dem afai kuwa in any control of what you do as a man. Like mimi naweza kuwa na dem I'm married but still I can have another chick I'm smashing. I don't give a fuck if she knows or she doesn't know. The thing is, I'm a man and I'm the provider. I'm giving you the status, I'm giving you the money, I'm giving you everything, and you're fucking replaceable. Ukileta ujinga na kureplace. Mimi Kenya naweza show tu machali. One thing, it's very simple. Niliwaambia they always deal with women that want you. Hiyo ndio the only reason why, hiyo ndio the only time mwanaume anakuanga happy ukiona mdema anakutaka. Na it doesn't matter the looks.